بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya mga palanggungan hakam Islam, insyaAllah waktu ini kanapan natuin pengajian natu amuin nasabot dahil hadis riwayat hi Abdullah ibn Umar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man sarrahu ay yanzura ila al-qiyamah ra'ya 'ainin falyaqra idha asy-syamsu kuwirat wa idha as-samaa'u fatarat wa idha as-samaa'u insyaqqat. Biaya tak dunai ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabalikan tah laung niya bang hikakuyag sin siu-siu na mabay ay mingat sinadlaw kiamat amuyin bang siya Jumat tubiya niya sing kita na ipawas sa kanya into sura na sabot nakawa tanayin hambuk amo na in suratul takwir ayang haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala idha syamsu kuwirat surat takwir ini karuan niya idha sama'un fatarat amo na yung surah infitar amo na yung pangadjion tabihaon insyaallah subhanahu wa ta'ala in amo yung hikatu niya insyaallah walikid to idha sama'un syaqqat amo na yung surah insyiqaq pag yanon manjari tungod sinamin piangadjian na to nakauna ha suratul takwir in jimatu launta doon nasabot amin adlaw kiamat in pagjatunya ang po tagdua launta ini kajinis sin jimatuha waktu yadto amo na yung panagnaan si mga ayat sampai pa ayat hang po tag 2 biha natin yang po tagdua rin doon haon in amo injimatu manjariha waktu bihaon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in nakasud day sab aon doon haon day ha mga nasabot diha ini ha nakauna nasabot buat malaingkan dugaing long takabtangan sin bahasa Arab yung mga inikatan simud ha pakaradyaan sin amoy in paglun sin ini gumi ini iban na sin langit atin niya kahinapusan sin alam amuyin malawa na siya malanyap na siya manjari doon tagnaanta parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul infitar idha as-samaa'u fatarat wa idhal kawakibu intasarat wa idhal biharu fujjirat wa idhal quburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ya'lamuna ma taf'alun. Tunay ni biita sin Allah subhanahu wa ta'ala panaglaan sin ayat idha as-sama'un fatarat. Biita sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo
amo rabiya da simana sin nakauna idha samaun syaqqat. Apabila laungnya ini mabagbag nain langit yaon. At ini mabagbag na. In pagbagbag sin langit yadto, amuin panaukon na sin Allah subhanahu wa ta'ala malaikat ding hataas sin langit kataan maripa baba. Amuin ding ha mga daakon sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod sin pakaradyaan sin paglon sin gumi. Doon haon amuin marina pababa yung mga malaikat bihan amin kaya panghanglaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin paglon sin gumi. Ini matarang biyabay takato tanyo in mang maabot na in waktu ini wayroon na bariman ini abutan sin pakaradyaan ini. Jawab in mga bariman paunahon na sin Allah subhanahu wa ta'ala patayon katantan, wayron na makapin hababaw sing gumi, in abutan makananam sinadlaw kiamat, amo na im mga sila rakuman laong takapir, mga mujrim, sila rakuman nedto. Madyan kita mabaya kita imingat bang uno im pakaradyaan ini, amuin magpatelefon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala mamang kita riabutan sin adlaw kiamat. Amod to. Na doon haon, biyata doon hay ni apabila lang niya mabagbag nain langit yaon. At ini pagbagbag yan to supaya makakuha ng mga malaikat amuin mahuro-huro na hadya maripa ini lauman sin gumi ini. Iban lang tasin amuin hataas yaon kaya panghanglaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa mga pakaradyaan sin amuin pagbagbag yan to sin ini langit. Na doon haon wa idhal kawakibun tasarat. Lamikyan nasabot ha ini suratut takwir na kauna. Insyabot doon ha ini kabituon-bituunan. In ini kawakib. In na kauna pagtawakon nila an-nujum. Wa idhan nujumung kadarat. At iniyasibo dadto amura in kabituon-bituunan apabila lang niya inyaon mahulog na pababa sarta mapulak palik na yung mga yaon karena magtikbi na in ini kabituon-bituonan pasal sin mapuklas na ini biutangan nila amuin longta amuin asal aundakanan niya pakaniya bihan agad ha pagdum iban sin pagadlaw doon hayaon sa babang maabutin adlaw in sila malawa dahil ha pangatod si mano siya pag ni abot sin amin dumid to kakitaan na isabsin manusia ha laom sing katigid lumanbihan amun similak ini kabituon-bituonan. Na imbituon lang ta inyan di maitong di kakausan itungon sabab in bituon indigenous inwal na niya hataas sin langit. Katan sinwal na amin kakitaan tariha babaw sing gumi ini aun siya bituon bihat indo paragbos. In kakitaan tara abutan na simpangatod ta amunain lang ta amuin puti siya bihan sabab misan malayo bang siya puti kakitaan ang para im mga pula ing gaddong ing bilo ing biyani ing kaibanan bihan wal na amin maluhay siya ini mauno sing katigid luman malawa sing katigid luman makad siya ra isabdi ta kakitaan ing mga yadto na amo yan na manjari in sumuno niya long niya wa idal biharu fujirat. Subhanallah. Na amuin nakakuanin pag kuansin ilaw tayo ni. Wa idhal biharu fujirat. Apabila lang niya ini dagat. Tubig ba lang tayo pag yan tubig maasin iban sin tubig matabang. Adapun indua tuwig ini long ta amo hindi pa siya lubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala ini alam ini na in sila ini di sila maguno di sila maglamud bihan di sila maglamud sa magsulabay sila limiyo in hambuk ding hambuk limiyo in amoy in tuwig tabang ding tubig asin
bihan madto pa bulian sin dakat yadto karna kagunahan sin ini amoy naghula habulian sin dakat in tuwig inumon sabab na ini katan sin ista iban sin katan lumput laut halaw man sin dakat ini magkakunahan sila tubig sabab inyaon katantan kakunahan day sab si manusia ipagkakunahan niya pa ginhawabaran niya karena dirihilan nito sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia ini amuin yaon halawm sin dagat yaon dan nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala na amo yan long ta sabab ini katan lumput laut long tahalawm sin dagat yaon kakunahan ta di sila yaon mag-inom long ta sin dagat amo yaon pagnapas nila dagat yaon biasing kita sa biyariha gawa ini bukong kita halom dagat pagnapas taring hangin nampay sila yato dagat sa mag-inom sila tuwig bihan sabing tanda niya na misanin ista yaon di mo saon makaon bang siya pa may pag-inomon nila bihan dagat di na intanda niya bang kita magluto sinista sa tapaasinan bihan na supaya dumayoreo inanambihan amod to na apabila laong niya amuin dagat yaon laong niya mustak na siya ay mustak tuy amuin ini tuwig yaon tuwig dagat iban sin tuwig amuin matabang amunin lanaw pag ianon sin kita na may tayan tumustak sabab na doon hayaon iniigon na sin Allah subhanahu wa ta'ala inutlang sin dua tubig yaon tubig matabang iban sin tubig maasin madto bang siya iigon na inutlang antara nila sabab long niya inamin duah bahran hati niya tubig maasin iban sin tubig matabang yaon na insilayan long niya bainahuma barzakhan aun siya utlang haot sin duayan na adi siya magsulabayhan dya sila di sila maghambuok tanda niya butang mo palang simbaso bihan bang kabutangan mo tunga intaod niya bihan ang pamupatungon mga ray madto bihan na iyarin asin harapit pataas yan tuin tubig harapit pababa na bihan to hati niya rin sila lamukay magsulabay hadya sila bihan magliw sa di sila maghambuok sumagawa hawak to ini bang long niya malun na gumi ini iban na sin langit doon hayan na ini mustak na siya may ta siya tumustak sabab muna duayaon bang siya makapaghambuok na karwarwa amin tuwig dagat iban sin tuwig tabang papaghambuokon na sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon suan na sin kayo malaka na siya doon hawak to yan sabab na mga yan sambil piyangadji si mga science composition lang na sinini tubig ini na hydrogen iwan oxygen karuarwa yaon magkalablag magkasunog nabang siya mabutas na namo yadto malablab na dagat yaon sampay manahay na siya manigang na siya way na makapindihan sin ini uno-uno halawom kaya bubutangan nila yaon karuarwa amo yadto wa idal biharu fujirat wa idal quburu bu'thirat biyata doon ini apabila iban lang niya apabila bang kakubul-kubulan yaon bihan amoy ini pulak palikon na sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pagyanon nila dapit pa babaw yaon makapabulian na yadto baba yadto makakarina pa babaw bihan sabab malungkad na katan yaon nakabubutang halawm niya amoy long niya hatunguran si mga kiyabutangan si mano siya yaon makagua na maripa gua ini sarta doon na yaon amoy tumubo na sila biya sin pagtubo sin bigibatong yaon amad to bang kaunuhan na pangnaukad na sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ulan doon na yaon mabuhi na sila maka biya sa pantun makabati na sila ring haamoy lawm sin pakuburan nila bihan mabuhi na sila magbalik
Naruna iniwita sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat hika 5, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Doon haon, kaingatan na sin, manusia inamuin na hinang niya, nakauna iwan sin, amuin piyag mahuli niya. Biha natin mga sila naghinang sinamihan ng nakauna piyauna nila, amunain hinang sin mga bariman, piyauna nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinyari pa sila buhi halaw man sin dunya ini. Amo timpag ianon, maqaddamat wa akharat, amuin piyauna sin silabihan, kaya kaingatan nila na injatuhan sin amal nila, amin napauna nila, tinya napauna sin mga bariman, wa akharat iban sin mga sila nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban naghinang dosa pa Tuhan Rabbul Alamin, doon haon kakitaan nila na imbungasin amal nila, doon hawak to yan. Na ini mga kataw-tay manghuran, parkala lando mabugat pang siya jumato, sabab muna biyata doon haon long niya, pag ini baliskat sinamin lupa kaya bubutangan sin mga manusia doon ha ini tunguran sin pakuburan nila doon hawak to yan na maaun yad to in parkala yad tulong niya amin puasin ini pagpatay kanila bihan amin puasin amin paghuyop sin sang kakala amin panagnaan doon hayaon inabutan sin buhi hawak to sin adlaw kiamat yaon mapatay na sila katan. Na pangabot yadto sin amin doon na bang sila buhion na magbalik na agad din namin ini iabutan sin kiyamat iban sin miyatay daing ha panagnaan lang takya kubul daing ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha panagnaan sin waktu doon hayaon mag-agad na katantan mabuhi daing di sarta kaingatan na sinambuk pahambuki na muin kakahinang nila bihad. Na ini katantan biyaitaan kita sin ini Allah subhanahu wa ta'ala roon hayaon sin bang maaon in pakaradyaan ini in manusia na dinatay maonin pagsusod nila bihan in katan sin susukat-sukatan nila naway roon na yadto karena in yadto katantan yari pakitan yung hadunya mga kataw-tay manghuran in susukat-sukatan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala rita higwa kaniya yari pa kita halawin sin dunya. Bihan, hangkan na kita diyaak, papangayoon ka niya ini kakunahan ta. Yan na suratul Fatiha, biyabas sa ini dumadlaw, bang kita umalop na pa Allah subhanahu wa ta'ala, dumasya mag-alop kato tanyo, nasubay na to si alupon. Bihan, bangaon kakunahan na to, doon na to na, hibay ta kaniya, hawak to yan. Amin bukon kita mangdaaktan siyo tao, subay baranta. In umalop kaniya, mangayo kaniya, mangunin kabayaan na to, bihan. Na, amad to. Natiyap-tiyap ang buok din ka to, maghinang yad to. Bukon yad to lang tahi pangandol takan siyo-siyo, sa ginawa parantain, maghinang doon ha, wakto yan. But, inyan, nabiyabay ta sambil sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya, man sanna sunnatan hasanatan, walahu ajruha, wa ajru man amila biha, la yanqusu min ujurihim syai'. Na hisiyo-siyo lang niya, inamuin himinang sinsunat, pag yan doon haon hinang, amin piyatar lang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapatot na to singuran. Amunain, sunnat sa rayaw-rayaw, inibinin ka to tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibiyabay ta niya sin inyaon katantan, auntong basling ha Allah subhanahu wa ta'ala, na unuin amin sunnat singuran ta Rasul sallallahu alaihi wasallam dihilan in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haon karayawan hingkatan isab simingod sin amin hinang yaon dihilan da isab sin Allah subhanahu wa ta'ala biya dasin hirihil sin Allah ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadto naramikyan lang niya man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'. Damikian da isa bisiyon himinang sin ini sunnat kan siyo na sunnat at ini pagyanon sunnat doon isiyo nagpanagnaan hinang singuran mo bangin hinang yaon katantan wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyaon katan dusa inyaon katan di tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala di yaon dihilan pahala sin Tuhan Rabbul Alamin misan da yung pangatod mo malingkat parang sinakaman sin Allah subhanahu wa ta'ala
Dihilan sin Allah Ta'ala pahala. Sabab inamin singuran mo, wala daraak sin Allah Ta'ala magpasampay. Bukun siya Nabi, bukun siya Rasul. Bihan. Nasabed to, di kita menjadi simingod. Bihan. Na, inya unlong niya, bang siya himinang hayaon, jukup-jukupan, hiril kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulka hadlaw, akhirat, amoy indi ka, dagdagan, in suko sin, siyo-siyo bihan, dukaing tao. Buat malaing kanin nagpuunan sin naghinang yaon, amin singuran sin katantan, aun doon haon jukup-jukupan, timbangan sin tiap-tiap simingod kaniya, irihil mulka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin naghinang ito. Naamo yan. Naman jari, inyan, kaingatan na sin manusia doon, imparsukuan niya, pakanya, ha waktu yan. Laong niya, inyaon katantan, parkala amin siyabot, upat parkala laong niya, yaon katantan, dihadon niya, amunin nasabot na panagnaon, idas samaun fatarat, wa idal kawakibun tasarat, wa idal biharu fujirat, na wa idal kuburu bu'tirat. Into yaon katantan, puasin amin paghuyopsin, ini sangkakala pag ianong tawihan, jumatuyad to, na inhi kaupat niya, bang maubos na inhuyop hikarwa, amin buhiun na imano siya, magbalik katantan, iwan na sinjin, hawak to yan. Naroon hayaon, biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alimat nafsum ma qaddamat wa akarat. Ya ayyuhal insan, doon hay ni, tawakon na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, imano siya katantan, doon na napupun, imaalop patuhan Rabbul Alamin, na yaon na ini manusia mu'min iban sing kafir na pupun katantan, karena amoy makabangon na rin ha, pakuburan nila pakanya wihan, piyag sa pantun doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bialong na sinamin bigi batong yaon, bang katuan na sin ulan, mabuhi katantan manginog-kinog bihan, manjari insiya sa pantun tumubo naman to timindog, pataas biya sin pagtubo sin batong yaon, timindog naman siya na pakanya. Doon na subuhon na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tiap-tiap tisulakan si manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Long niya, ya ka manusia, at tinabok ka buok. Kita niyo katantan bihan dito na insyaallah Subhanahu wa Ta'ala, imaalok patuhan na to Rabbul Alamin, in amuin marayaw, in amal niya, iwan na sin, ini longta, hinang mangi, doon haon ni maalok na katantan, at subuhon na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal insan, mahakarraka bi rabbikal karim. Uno lang niya, in amuin, bang biya kato, in amuin, nahinang uno yaon, gaggat kay mo, bihan, amuin, wala mo, biyonsak mo yung ginhawabaran, wala kau nagkimahakad hatuhan Rabbul Alamin. Wala kau himinang simpiang daakan niya kay mo. Sinintuhan mo Rabbul Alamin, di mo mapatot sulangon. Sabab siya, intuhan Rabbul Alamin, uno siya, nakalando inka, uno niya. Inka, panghibutang mo mga mano siya, amuin, lang ta nakalando imbiya, dayaw nila, amuin, di makakita mano siya, barhajat magtuwihan, bukon sila maikot, hati niya in sila ito murah, pagtawakon, nakalawiin ka mura sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. But misan ka rin mangayo, hirihil kay mo. Bihan. Ampain siya magdihil, dihadon niya, sibo dain nagkukupor, iban sin, nagpaparat sa harap kaniya. Sibo in rijiki, hirihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katantan, way piagbidaan. Kafir, Muslim, pakaunon da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirihilan niya resab kabuhi. Dirihilan niya kalasig. Dirihil niya katantan. Unin dihil niya ha, tiap-tiap pambuk. Hasupay hadlaw akhirat, di siya mataksil sin mga piapanjari niya. May tamulong niya piabiddain niya unibansin kami isabi niya. Di, hindi to hadlaw akhirat, kita unin amal na to, kimakad kita niya, bansin wala. Bihan. Dito na kaingatan, amo na niya subon, ya ayyuhal insan, mahakarraka bi rabbikal karim. Intuhan mo lando tuod, in amoy indayaw niya.
In pagparakag niya kato taniyo. In pag ini pagpa ni. Amo na pagparakag niya kato. Bihan. Pagparakag hamano siya. Misan pa si musulang kanya, yatura niya, dirihilan kabuhi, dirihilan niya sing katantan, amin karayawan. Sumakawa dito asubuhon na, in tiap-tiap, ang buok din kato taniyo, sin pakaradyaan, amoy in piauna na to, iban sin piahuli na to. Na, indunhan, in amoy ka, sakitan dunhan, amo na yung mga tao nagpahuli sin, amal nila. Unin pag yan nagpahuli, amo na inpiyahuli nila, wala nila hinang inpiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa milyabutan na sila sin adlaw kiyamat. At tawawang wayron sila yabutan sin adlaw kiyamat, sampay yabutan na sila sin kamatay nila, wala sila nakapag-amal. At tawa nag-aamal na sila, sa buko namin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan magsusun na ingkataan manusia. Alladhi khalaqaka pasawwaka pa'adalak. Isin Tuhan Karim, amo na in nagpapanjari kato taniyo katantan. Nagpapanjari lang niya kayo mo. Intuhan mo. Umusya to piya dayaw in pagpapanjari. Piya labiring hakatantan bihan. In dayaw sin pagpapanjari hamano siya. In kapir iban sin mu'min. Sibo da in amuin umbang payaw bihan, indayaw sin butang sin bustan sin katantan. Doon na yun. Sa babito, di yan makaiyan inamin kapir hamu'min. May tapyalabing mu'min deng ha kapir. Bihan. Damik yan day sabihin mu'min, tungod pa kapir bihan. Di day sabi siya makaiyan, may tapyalabing kapir yaon. Di hadon niya, wayroon niya to, masagda mo sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakaw adlaw akhirat, doon hayan, na biyay takato sin Tuhan Rabbul Alamin. Bukon kalong niya, alaysa huwa alladhi khalaqak, pasawwak khalquka, wa addala a'da'uka, wa nasaba bayna ajza'ika. Bukon kalong ning pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyarayaw in bustan mo, doon han, salta, yaon inamin, Pia amo inamin habubutangan niya. Biyata doon na yung mga magtatapsir. Magsukur ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Impagbutang sin lima mo. Wala pihaba inambuk lima ring hambuk lima. At wala pihaba inambuk siki ring hambuk siki. Piha pagsibo imbutang niya supaya marayaw impagpanawta. Marayaw paglimbay-limbay tabihan. Nakantoy ko no bang pihaba in lima. Piha abot pa lupa yaunin ng sipak lima. Yari hataasin ang buok. Kantoy ko no yung parasahan. Hambuk yan, dahil hamangay pagsusukor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan insiki. Amin makakitikang kita marayaw. Bihan, makalimbay kita marayaw. Makapanglingi-lingi kita marayaw. Inyan katantan, hambuk dahil hamanga pagpaadil sin Allah subhanahu wa ta'ala hapya panjari niya. Amin, piya pagsibo niya rihadun niya katantan. Hasupaya, di siya mauno. Maini kabingan sin ipon niya. Bihan. Na piyarayaw niya. Naman dyan pagparayaw ini katan, uno hitong basta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon ka na inpiyang daakan niya kato. Pag ibadat ta, di karunahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita niyo maglaki. Kita niyo magkarunahan sa babi niya, katan biyabay niya, bang himinang simarayaw, tungbasan niya pakarayawan. Bang himinang simangi, na intungbas niya ramikyan, pakangian. Nabarantay, naglupas yung ginawabaranta. Amad to. Na, inyaon lang niya, pagsusukulan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kamo yan, siyo na rin mga manusia, biha, in kamo, hinang kamo, manusia sin Allah subhanahu wa ta'ala, piatup kanyo yung pagkamanusia niyo. Diha dun niya. Wala kamo biutangan sindugaing bukon siya manusia. But inyan katan, kakausan lang niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inlo paragbos sing kita man jari pagpindahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang niya. Manjari niya hinangun-ununo yung kabayaan niya. Pi suratin ma sya'a rakkabak. Haamin luparagbos kabayaan sin Allah ta'ala tumup doon na amin. Ini piya panjari niya yaon. Sabab bang siya magbaya, kakausan niya hinangun. Lang niya. Wa in sya'a bayadat
aw sawadat, aw tawalat, aw qassarak. Manjari hinangon sinallahu subhanahu wa ta'ala, hinangon kau puti, hinangon kau itom, hinangon kau mataas, malanjang, hinangon kau pandak. Allah ta'ala nagbabayaan. Atawa hinangon kau bihan, ini imbaran mo manusia in umu uamu. Manjari long niya hinangon bihan, aw hayawanan, qirdan, aw khinziran. Hati niya in uniya bihan baboy. Tapi ada kumanyaon. Atawa iro, atawa kuting, atawa uno-uno na. Inyad to kakausan sinallahu subhanahu wa ta'ala, manjari ito kaniya. Sumagawa, piharayaw sinallahu ta'ala hantang kato taniyo, piyatup kato taniyo, kita manusia, nakabidda ideng katan piya panjari. Inyad to subay na to, ipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay na to, tutuyo, aning piyang daakan niya kato, supaya madawhat na to, inkasan na nga, namin diya janji niya kato taniyo, haadlaw ka na, amin di na to, ikapag susun. Amad to. Na, doon haon lang niya. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ay suratin ma sya'a rakkabak. Iban din amon nilong niya in luparagbos doon tumup kato, wala kita biyutang madto pa amin di tumup kato in luparagbos ta. Na, doon haon, biya ita kato sinallah subhanahu wa ta'ala roh na inilong si mga magtatapsir, biya sa kaulaw-la, mahita kaulong niya umatikat, magkupur, ibang magbasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, idan kaypa yasugu lakal kufru bihi wa isyani. Mahita kau umatikat, magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang magmasyat harap kaniya, wal khuruju an ta'atihi, ubos gumawa ka rin nga pagtaat harap kaniya. Magmaap mga katawtay manghuran. Ito na isap kimo in ilaw-ilaw ta. Naamo yun tulong ta, bihan. Guwa din ha pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyang katantan, biya sa pantun ini pagpahati kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin inyan katantan, impagsusunan ta ginawaparanta. Kanala kamatauran si mga ulama, magiyan kato, in kuntarata, umbulhang buok, ginawaparanta mga katawtay manguran. In kuntara mo, baran mo. In kuntara ko, baran ko. Umbul duara hadjeng syaitan yan, kuntara sing kita. Mahita, sabab kita yung maghinang sin marayoy pamangi. Insaytan yan, mga kasakasad kato. Papahinangon kita si bukon amo. Naamo yan to. Namang taiya ka di mga yan to, magsusun kita paparanta. Mamuas da yung mga saytan yan. Katantan. La talumuni, laong sin saytan. Walumu ampusakum. Ay, di ako pagsusuni. Pagsusuni niyo, imbaran niyo. Inako na nawag-tawag ka niyo bihan, pasinguron ka ako, simingod ka mo. Daak sinallahu ta'ala, tiyawag kamo pamarayaw, wala kamo miyakan. Himinan kamo sing katanaman niyo. Na, inyan katanta, magsusunin manusia, pa ginawawaran niya, andok kaylo mga katawtay manguran. Na, amo yan to. Narunay nilang niya, pag-ubusin niya to, kalla bal tukadzibuna biddin. Wayron na hikabayta si manusia, way na hikapaylo sinhinang nila, kasaan, katana, waktu ito, sa laong sinallah subhanahu wa ta'ala ron na ini, piyang himuting niyo inadlaw kiamat. Biya sa kaula, wayron kabuka-buka niyo bang jumato na ini. Ampay nini biyabayta ko na, bal, biyayta sinallah subhanahu wa ta'ala, kalla, bal tukadzibuna biddin. Piyang himuting niyo, inamin mga adlaw ini. Bihan. Sin ini biya sa kaula-ula di jumato. Biya na sing kakahinang si mga kufar Quraish, mangudyo-ngudyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Iban naman si mga karasulan na kaunayad to, piyang ngudyo-ngudyo si mga manusia. Bihan. Piyag liki-likian bihan. Biya sa kaula-ula sila yung taka labiing kawasan nila rin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan to. Na, wa inna alaikum lahafidin. Tumtuman niyo mga manusia, in kamu yan,
aun sayan di magbutas-butas kaniyo diaraksin Allah subhanahu wa ta'ala magjajagasin hinang niyo bang sibu dan nakaamoy ban sinwala hisulat nila. Wa inna alaikum lahafidhin, yan kaniyo riyan magbutas miya makad-makad yan kaniyo diyan mig yan doon kaniyo na ini pag yanon amoy di magbutas ini biyayta doon hay nisin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta din wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Biyayta doon hay nilaw niya, yani wa inna alaikum lama malaikatun hafadatun kiram. Wala tuqabiluhum bil qaba'ih. Fa innahum yaktubuna alaikum jami'a amalikum. Laong sim magtatafsir, tumtuman niyo aun mga malaikat. Diaksin Allah Ta'ala magsulat singkatan kakahinang niyo. Mangiiban marayaw. Naalaw niya, ayaw niyo sila bakasin hinang mangi. La tuqabiluhum bil qaba'ih. Ay niyo pakitaan kanilain hinang mangi. Fa innahum yaktubuna alaikum jami'a amalikum. Sabab hisulat nila yan ingkatan amal niyo. Amal na to, isulat nila. Biyayta Ibnu Abbas, Fastahyu min malaikatillahi alladhina ma'akum, katibin alladhina la yufariqunakum illa inda ihda salasi halat. Al-ghaid, wal-janaba, wal-ghusl. Fa idha ightasala ahadukum bil-ara, falyastatir bitawbih, aw bijarami haitin aw biba'iri. Bita doon Ibnu Abbas, riwayat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasipog kamulong niya mga malaikat. In malaikat yari kato, di magbutas. Istahyu min malaikatillah alladhina ma'akum al-katibin alladhina la yufariqunakum. Amin magsusulat di sila mutas ding kato. Illa inda ihda salasi halat. Mutas sadya sila hato parkala. Hati na, ini lumawak-lawak kadya sila nila siya mig. Tumakad na kato bang kita roon haamin tu parkala sa buton ta ini. Mig sila daing haraigta bang kita nagjajamban sa buwatawa nangingihi. Mig sila. Sa iyaon da nagtatakad kato bang kita maubos na? Na inya to katantan, magbing na isab siya, magjaka, magkita kato bihat. Kaisa niya, karuan niya, hawak to bang kita aun junub bihat. Ha mga laungta ini dua magtiaon na aun ito bihan, pagdatungan bihan sin ini junub yan to, bang sila magsuok bihan, dua magtiaon. At aun waktu misan bukon bihan, laungta subulbudyang, bang siya pa mga manakainop bihan naon waktu kaon laong niya maon kanya bihan aon junub hikato niya bang kita na mamaygo sa abo bihan at lumawak sila bihan maluman day sila umatod kato bihan na paida irtasala ahadukum bil ara falyastatir bitawbih. Isiyo-siyo niya in mamaygo hamok deng kanyo long taha bi ang mga katampalan kuanan niyon hakwa amin wayroon kuan biha bukon biya sin kato biya halam makasiar yaon na damikyan misang kahalam siar na ayaw ko isa maghubo halam sin siar bihan sabo na muna im katantan doon kuyakan saan in syaitan doon kato magayas magkatawa kimita kato bihan nayaw. Sabi ita doon na inisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kamulong niya,
mamaygo hakwa biha natin wayron tampan, pagtampan ka mo sinini tamungon niyo. At inabang ka mamaygo na kayo ibang sintamungon mo, ibang gamis mo biha. Bihad to. Aw, bi jarami hait, at ako lumagkaw sinamin lokal-lokal bihan, aw makatampan kayo mo. Lumagkaw, ha mga ini liw kahoy biha, amin kaya tatampanan kaw, bihad to. At awalong niya ha mga taikod si mga uno mo, si mga unta mo, mga sapi mo, kabaw mo biha, amin wayron tao makakita kayo mo. Amad to. Nain yan, laong ta, hambuk yan to rin nga mga pag-ayad ka to. Sumakawa in maksud doon haonin malaikat amin yari di magbutas ka to. Pag ubos-ubos tahimin ang sinto na sabot yan to, magbalik na isab, yaon na isab, haraig ta. Di na isab yaon bihan. Magini, diyajahan kita, ampain sila, di sila pagkaroon. Di sila magtug, dukumbya ka to. Na, amo yan to. Ya'lamuna ma taf'alun. Kikita nila, iban kaya jajakahan nila bang unin hinang na to. Na, doon hayaon, mga katawtay manghuran, in pakaradyaan bihan, biyay ta kato, doon hayaon, innal abrara lafi na'im. Hati niya mapuas din dito hato, kakitaan na in tao marayawan si tao mangi, masila na, magtubihan, na doon hayaon, laong niya mga tao marayaw, hati niya mga tao nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, innal abrara lafi na'im. Mga sila amuyin, naghinang marayaw po Allah subhanahu wa ta'ala, in sila halawm nikmat. At ini doon pa, haamuin sila nagtatakad pa si mga paghisab magtubihan, in sila masandang na. Aun naroon haon makasindong na rin haamuin aras sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga bariman, doon hayaon, bang sila makalamod lang tahaamuin, bistahon pa inamal. Nabang amuin makalamod dito haamin, lang tapagyanon as sabikun, di nakakunahan asubuhon, manuituyan na palam sin sulka, makauna na rin nga kataan sumod palam sin sulka, yung mga sila yaon. Na, yung mga tao, amuin bariman, amuin pagyanon nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala doon haon, lang ta sila nakahinang simpagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na halaw nikmat na sila sintuhan Rabbul Alamin. Doon haamuin waktu yan. Na doon haon, laong niya, ang paisab in amin pujar at awalong ta'al kafirun, amin mga nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, na in sila halawm sin ini imparsukuan nila ha narka jahim pag ianon. Na doon hayaon ini ha waktu sin adlaw kiamat yan, yaslawnaha yawmaddin, doon haon kana naman nila na in gugu sinamoy ini pagpasad nila sing ginawaran nila. Makasod na sila palawm sing kayo, amoy ini biubuhi na sin Allah subhanahu wa ta'ala roon hayaon, amin na sabot ta roon haonin ini pagbinsa na ha mga tao, makasod palawm sin narka, amoy pangunahan sin amoy hang putag siya malaikat na sabot ta sin pangadyan ta nakaunayan to. Na roon hayan mga katawtay manghuran, ini bang maabot na lang na inyad to, pananamon na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin aming kabinsanaan niya to, na lang niya, wa ma hum anha bighaibin. Wayroon lang niya ini unurunhan. At ini wayroon makabin, minsan ang buok. Yan to ra, makasod na katantan. Wayroon sa to kapako yan na. Way nakapako yan. At ini wayroon lang niya maabsin, minsan ang buok dunhan. Wa ma hum anha bighaibin. Na inyan katantan, impagyanon dunhan, bang sila halom na sinarka katan, bang inyaon ini siksaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to, doon ha, kadar sinamoy indusan na hinang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halawm sinamin kayo yaon,
Naaon naroon haon lang tatapatapahon, aon naroon haon dangdangon, aon naroon doon haon bungganon, amoy niyadto hawuli na bulatak sina pinarka jahannam, biha, aon niyadto aso-aso sadya, aon niyadto amin bukadkan sing kayo, aon niyadto na amo adto in kumugdan ha mga tao, tumupa amin amal nila rendiha ini babawsin gumi ini. Amo adto. Na doon hayaon Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma yaumiddin. Bialikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sa pantun, pagpatumtum kanila, sin amuin hinang nila, amuin panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doon hayaon, biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma yaumuddin. Hati niya, inhambok ng mga kalagguan, ini sin amuin ini piyang himuting sin manusia doon haon na hipananam kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha waktu yaon. Bihan sarta long neron haon bialikan piya ini pagpatumtum kanila pahukuton ha laom sin panumtum nila inamin parkala liw pa nila piyag mahuli nila inamal nila wala nila piyag tuyuan tumma ma adraka ma yaumuddin. Ubus yadto ang pabiyaitaan sin Allah Ta'ala pagkari nila kaingatan yawmula tamliku nafsun li nafsin syai'a impagyanon yawmuddin amunain adlaw wayroon na kawaakan gaus in manusia tungod paginhawawaran niya diha dunya mataod mamakaw sin dunya ini nagdarasing kawasan nila bihan amin biya sa kaulaula wayroon Tuhan ini pagtuhanan nila hababaw sing gumi. Sampay aon pa magdaawa sila in Tuhan. Biyakan, Piraon, nagdaawa. Ana rabbukumul ala, inarin niya. Ako lang niya in Tuhan niyo malago. Kita kaw yan. Inamuin, ini, lando sinamuin pag-uno nila. In pag, ini, amun lang ta, nakalando ba inamin katuwadjil nila, patuhan Rabbul Alamin. Pangato nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihad to. Narunaon, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawmu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Amunain adlaw, wayroon na gaus. Makawakin manusia. Amin ini, gaus, harap paginawawaran niya. Layak diru ahadun ala napi ahad. Di na makabaak inhambuok ginhawa kamumpaatan paginhawabaran niya, lawagun niya, ayaw pa kaparugaing tao, misan pabaran niya, wayrong kabaakan niya. Illa ayyazanallahu liman yasha wa yarda. Karena in katantan, ipapatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katan jumatukato halaw man sin dunya ini, bang in Allah ta'ala mag-izin, makahibal kita. Makahinang kita sing kabayaan ta. Bihan, ununing kabayaan ta. Na inyan, ununing kaugan ta. Bihan, kabayaan ta hinangon. Bang di in Allah Ta'ala magduli siya jumato. Nabiya mga jimadyato waktu bihaon, bang sa upamay kakahinang-hinang si manusia, inyan, aun ijin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang aun ijin niya, na tumtuma, bang parkala bihan, inyan, ini mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala di dunya. Harap pa mga tao amoin nakalando in katuwadjil nila patuhan Rabbul Alamin. Pag anong katuwadjil, nakalando in panglupas nila. Bukod sa ginawawaran nila lupas nila, sampay pamano sa kayo ng lupasan nila. Inta urayahan, tuwadjil da. Inta umiskin, tuwadjil da. Bihan. Inta utakakawasa, tuwadjil da. Bihan. Sabab di madya, tuhatim po nakauna ito, sa papihaon, aun pa maggukusa, oray nga mga manusia, bihad to insipat nila. Na ini, nibiyabay takato, sinway roon, makakaos, misan paginhawabaran niya, tumawang haginawabaran niya. Bang dumatong na inadlaw, kiamat, yawmula tamliku nafsun li nafsin syai'a, wal amru yawma idin lillah. Haadlaw akhirat, na Allah Ta'ala rakuman in amuin
taga gaos doon hayan sabab hawak to yan sambil amin mga tao nakalanduin amuin long tapag anyaya nila bukon sadya iyan nilen habaran nila amuin piag mahuli nila piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala manganyaya pa sila harugaing manusia pagkahinila naroon hayan sukaton sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao ini limanil mulkul yawm long sin Allah subhanahu wa ta'ala na kansiyo na rahaing kawasaha adlaw ini. Ya kamu yan, amuin biya, di na kamu biyahan misan maatod-atod bihan. Magtoy kamu mamungmung, unimpiag atod-aturan mo. Bihan. Sampay aun pa tumudlo bihan, mamisarahan pa bukon marayaw. Banghat siya aturun bihan. Unong yung pag-atod-aturan bihan. Limanil mulkul yawm. Pag-uusway ron na makasambag. Katantan bihan. Wayron sumambag, sabab wayron na makakaos. Saan na jawabon sin Allah Ta'ala yung pangasubon niya? Lillahil wahidil qahhar. Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niyara inta kakawasa. Yaon na kaniyain katan amuyin hawak to yaon siya na makapagbaya na sa nakita niyo mga katawtay manghuran muy patuhan Rabbul Alamin. Makoy kita niyo harap kaniya, di pahadon niya. Di pahadon niya makoy na kita harap kaniya. Bangaon daakan niya, yadto amad timparulihon ta, pagtuyuan ta, amad tuin akaon ta, amo hindi tahi pagmahulin, pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab di takay nga tanabutang kita sing kamatay, na impiag mahuli ta, wala tanahinang, ipagsusunta yadto. Bihan. Na salta darantayan, ia ayupot marayaw, ia asubutay baranta, bang nakaamor kain hinang. Bang aun hinang uno-uno na hinang bihan, piag kukugkuyakan si manusia, suwere sab kita mag-inu-inu, mga subo, ay kaunin piag kukugkuyakan yan. Hauno yan, dahil di inimpuunan yan, isyo tayo nagtagna sininang yan. Nalong niya rin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abun nalwa yan, aun baita ding Quran iban hadis. Nawang wahi ka baita, nayaw na akaw, mag-usus, lumamod, simparkala. Bihan, sabab na magsusun kita. Dumatong kato yung mga parkala ini, amoy way kapag susunan do ka inding sing ginawawaranta. Amoy ito mga katawtay manghuran, na insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hikato lang ta ini amunain suratu al-insyiqaq, maugusta na inamin parkala sin pagjatusin, paglun sin alam ini. Lang tang katiyag ta alam, sabab na lamod din langit, iwan na sin loon niya, lamod na in, bumi iniwan na siluon niya, katantan, na insyaAllah subhanahu wa ta'ala murah-murahan, papagbarakaton kato tanin sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amin waktu na to, misan pabiyak luparagbos ng kabugto-bugtuin, ilaw na to, pasal sinamuin, ka ini, paglangog si mga samsil ko ini, kato. Na murah-murahan, yari pa isab kita lang takyarilan, waktu na inyad to katantan, manghumbaid kami, halapal piyaghambukan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.